kibuga cy'indege cya Kavumu kabisa. Kavumu Tombe ibifaru zawani tutu mbega Tshisekedi mani muhamahoro n'imigisha kabisa. Harambe ku perezida Fagatiris Kinshasa ntazaveho kodi bacu. Abo ni abasirikare ba M23 aho bari bafashe rwose ikibuga cy'indege. FARDC yari yamaze guhunga kare ikibuga cy'indege, abasore barakigaruriye. Aha niho nimba mwarakurikiranye ikiganiro perezida yigeze kugirana n'abanyamakuru, bamubaza bati bamushinza kuba u Rwanda ari rwo ruhereza intwaro M23 ko ari bo babafasha. Arababwira ati njyewe nta kintu na kimwe mereza M23, ati rwose intambara yabo nta kindebaho nta n'ikintu mbwiye. Arababwira ati M23 ati iyo imaze kurwana na FARDC wazarinda na FDLR bariruka bagasiga ibirwanisho, M23 ikaba aribyo yifashisha mu kubahashya umunsi ku munsi. Niba twarakurikiye neza ubushize bafata Goma ku kibuga cy'indege, basize ibifaru birenga ibihumbi, imodoka zirenga ibihumbi, ibindi bisasu birasa cyane ibirometero magana ibihumbi. Ni ukuvuga ngo n'uyu munsi rero urabona ko bafashe Goma, ibisasu rwose uriyumvira abasirikare ba M23 barimo babyivugira, bifatiye amavideo FARDC yamaze guhunga rwose yabitaye. Ni ukuvuga ngo M23 iyo irimo iragenda ibona imbaraga, ibona support ihawe na FARDC mu buryo biboroheye. Urumva nk'uwo musirikare yarimo avuga ati akina ku mubyimba Tshisekedi, yavuga ati Tshisekedi rwose uragahora ku ngoma imyaka n'ibihumbi mpaka tugeze Kinshasa. Ni ukuvuga ngo nawe ari wowe uko byasa kose sinzi ko M23 yari ifite gahunda yo gukomeza Bukavu, ariko ibonye igikoresho FARDC yari yabasigiye hara ku kibuga cy'indege Goma, nawe ubwawe rwose byaguhereza imbaraga zo gukomerezaho. Urabona rwose ahangaha hifashe igikoresho noneho gifatika pe, nawe urihera ijisho. Urumva n'ukuntu abasirikare bagenda bigamba kuri Tshisekedi abasigiye ibikoresho bihagije. Bamwita Cisco Ariel ndamukunda. Tubunani buracyakomeje kabisa. Bunani buracyakomeje. Aha. Iyo bahita wani tutu. Oya, ni komporero loading iri nyuma. Izi nizaturasagaho mu gitondo. None dushatu zifata. Oya, ni Tshisekedi friendly force ubuze ibyo dukeneye. Ngira ngo uri muri yumvira ati izi nizo zaturasaga mu gitondo, ati zatuzengereje, ati none turazifatiye. Ni ukuvuga ngo abasirikare ba FARDC bahise bahunga basiga igikoresho nk'iki ngiki. Rwose urumva ko M23 barimo baravuga ngo ibi niyo byaturasaga mu gitondo none dore turayifashe. Ni ukuvuga ngo hari uburyo ki M23 irimo gukora ibintu byayo rwose bucece kandi ku isuku, bakagenda bigarurira ibikoresho bigenda bibafasha guhashya umwanzi ariwe FARDC. Hari n'amajwi n'amavideo yakomeje kugenda azenguruka hirya no hino, tuza kuyabashyiraho mu kiganiro kindi gitaha. Ariko no kuvuga ngo ikintu kiriho nuko abasirikare ba FARDC bo ubwabo bifashe amavideo bavuga bati rwose turambiwe ubutegetsi bwa Tshisekedi, nta adufashe nabi, ntago adufashe neza. Ubwo abo nabo uko byasa kose ubwo bese bajya kuri liste y'abazicwa kugira ngo ubushimwagiye mukomeza kubyumva mu myaka yagiye itambuka, aho bashyizeho igihano cy'urupfu ku musirikare wagerageje guhunga urugamba. Abasirikare nta kintu bigaragara barimo kurwanira, bifasha amajwi n'amashusho bavuga bati
turarambiwe guhora duhanganye tutazi ibyo turimo. Gisegeti ntaduhemba neza, ngira ngo mwabonye bari abacanshuro amasenarizi amafaranga bahembwaga amadolari 8,000 arengaho, urumva ni hafi ni miliyoni 10 zirenga z'amanyarwanda kurengaho rwose, aho umusirikare wa Congo FARDC, umusirikare w'igihugu ahembwa amadolari 75, urumva nk'inote y'ibihumbi 100 y'amanyarwanda, urumva undi ahembwa miliyoni 10, urumva ni ibintu bitandukanye. Kandi bakomeje bavuga ngo ku rugamba ntago Tshisekedi ntago bafata neza ku bijyanye n'imirire n'iminywere, aho usanga umuntu ahera mu gitondo yikaraga ku mbunda, nta kintu kibuze kumufasha kindi ku ruhande Tshisekedi yaba yamuteganyirije. Ni ukuvuga ngo M23 rwose yimira komeza kugenda yifatira ibice bitayivunnye rwose, bimwe birayorohera cyane kuko bafite amayeri y'imirwanire rwose adasanzwe arimo gukomeza ayobera FARDC ndetse n'abandi bafasha. Ubu ikibazo kiriho kiragira kiti ese noneho Tshisekedi u Rwanda aracyarufata nk'abaterankunga ba M23 noneho? Aho nawe kumbwira muri comment iti u Rwanda nirwo rufasha M23, cyangwa se nimba nawe uri umuntu ushyira mu gaciro ukabubona intwaro M23 irimo kugenda yifatira rwose. Mu bigaragara nuko mbere batagendaga babigaragaza ngo bavugaho bakuye ibikoresho, ariko urabona ko FARDC irirukanka bisiga. Ahangaha ngewe kuri jewe mu mboni zanjye ko mbona iherezo rya Tshisekedi rigeze. Ngiye niko mbibona, impamvu iherezo rye rigeze ubu sinzi ko yakongera gushinza Kagame ko ari ufasha M23, kuko we ubwe yivugiye ati Joseph Kabila muramuzi yari perezida, ati niwe ubiri inyuma, niwe umuterankunga mukuru wa M23, wenda Kagame yaruhuka. Ikindi kandi Tshisekedi abasirikare be niba batangiye gusa nk'abamutererana, cyangwa mwakomeje kuri ama video abasirikare ba FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi b'abarundi birukanka bahunga bapakira utwanguhe bigurukira avuga ati raka tugiye gupfa, tugiye kwicwa na M23, ati yaduhabije yadushoboye. Aho umusirikare asiga iki gikoresho kingana gutya cyakabaye kimufasha mu guhabya umwanzi. Nge ndabona ari herezo rya Tshisekedi rwose, baramufashe. Abasirikare batangiye kuvuga ati Tshisekedi manuka wowe n'umuryango wawe muze murwane, ninga muzi icyo murwanira, twe ntacyo turimo guharanira, ntacyo rwose. Ni intsinzi kuri M23, aho yakomeje kwishimirwa n'abaturage, aho yamaze kwifatira rwose Bukavira ifite neza cyane, aho yafashe ikibuga cy'indege, yatangiye no kujya muri za komine zaho. Mu bigaragara ejo cyangwa se ejo bundi dushobora kubona naho bashyizeho ubuyobozi. Reka tuze kureba ese barakomeza Kinshasa cyangwa baraparikira aho ngaho gusa. Reka tubitege amaso ndetse n'umwanya wacu. Ubu icyo usabwa ni ukora subscribe kuri icyano Turatsinze wawe, ubundi tukagenda tugukurikiranira umunsi ku munsi uko bigenda bihindagurika hari hakurya, kuko inkuru zimuzagenda zimira izindi isaha ku isaha. Mu kanya urabona iki, mu kandi kanya ukabona iki, mu kandi kanya ukabona kiriya. Yes ni ibintu birimo kugenda biba amayobera hano mu gihugu cya Congo. Jya kugezaho ikiganiro Turatsinze wawe, reka tugaruke.